Radim na ovom videu već godinama i to neironično. Možda nisam cijelo vrijeme radio direktno na ovom videu, ali cijelo vrijeme sam radio neke stvari koje mi služe za ovaj video. No zašto vam to govorim? Samo zato da vidite koliko vas jebeno volim. Hoću s vama podijeliti jednu moju životnu priču, ali ne znam kako da to napravimo da vas zadržim u videu, tako da ja vam kineska kreže pijesak dok ja pričam. Sve je počelo tam negdje 2019. kad je još tada mladi kipok saznao za pojam animacija. U to sam vrijeme negdje počeo gledat Zvognja i te su mi animacije izgledale kao prezabavna stvar. Što se tiče mog dotadašnjeg kontenta, ne želim ni pričati o njemu. Ali kažu da svatko doživi neku prekretnicu onome što voli, za što se trudi, te tako je ovo bila prekretnica za mene kao youtubera. E sad, dosta je malo falilo da ja i ne počnem s animacijama, zato jer sam imao razmišljenje poput nema smisla, previše sam stvari tako počeo raditi, nikad nisam završio, bla 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 bla. No neki demon me ipak natjerao da počnem s tim. Tu sam otvorio kanal pod nazivom Vakulor koji ja mislim da još postoji, ali ne vjerujem da ga mogu naći. Možda ga nekad uspijem vratiti, ali čisto sumnjam. Naime, na tom kanalu sam izbacivao videe dosta slične Zvognju, zato jer mi je bio veliki izvor inspiracije u to doba i mogu reći da se većinskim dijelom možete njemu zahvaliti, jer sam danas animator, a ne vloger ili reper ili porno zvijezda. Dobro, ne znam baš je li za ovo zadnje ikad je bilo straha. Nakon kad sam prestao s Vakulor kanalom, počeo sam animacije prebacivati na ovaj kanal. I kroz cijeli taj moj put sam isprobao dosta tehnika animacije i dosta programa za animaciju. Prvih, ja mislim, godinu dana ili više sam sve radio u Flipa Clipu bez premiuma na 3 layera. Bog me pomazao, ne znam kak tad nisam izgubio volju za životom. I onda sam si rekao da bi bilo vrijeme početi animirati na kompu, kad je bilo dosta teško jer nije baš sam tak prebaciti se s mobitelom na komp. No uspio sam. Prvo sam krenuo u krekiranoj verziji Adobe Animate-a, ali mi se nije nešto pretjerano sviđao pa sam se prebacio u Kritu koja je free software i u kojoj doslovno sve radim danas. Počeo sam naravno s nekim jednostavnim stvarima kao što su ove koje vidite na ekranu i kasnije sam sve videe počeo raditi tako. I sad stojim tu kao, mogu reći, dosta dobar 2D animator. No jedan segment je uvijek nedostajao. Taj jedan komadić slagalice koji me nikad nije privlačio, ali me uvijek zanimao. 3D animacija i Blender. Ako neko slučajno ne zna, Blender je apsolutno free software, kako da bi ja i koristio nekaj drugo, koji sam nekoliko puta instalirao, ali jednostavno nikad nisam imao volje išta naučiti. Sve do nedavno. Gledam sve te 3D youtubere i razmišljam, jebote, ne mre to biti tak teško. Blender je jedan od najboljih 3D softvera na svijetu i tu mi je pod nosom besplatno cijelo vrijeme. Sve što trebam napraviti je jebeno ga otvoriti i naučiti ga koristiti. Može li to biti tak teško? I da, to sam konačno i napravio. I ajmo vidjeti kako će se kipok snaći u svijetu 3D animacije. Ne sjećam se kad sam prvi put ušao u njega, u Blender, mislim, instalirao i ušao u njega, kužite, ne? Ali mislim da je to bilo da negdje 2021. Tu sam se naučio malo kretati i raditi nove kocke, to je sve. Drugi pokušaj. Par mjeseci nakon opet sam ga instalirao i čak naučio par novih stvari kao što je sculpting i edit mod. I najnoviji pokušaj je rekao, sad je bilo dosta i sad idemo do kraja. Kako početi? Koji svaka normalna osoba, išao sam vidjeti neke tutoriale i naravno ovaj frajer, kako se zajebo kaj sam uopće počeo gledat njega. Brat je napravilo sam s 3 parta kak napraviti jebeni kraflin. Ne znam ja jel on ima ciljanu grupu na Murjake, ali ja boga mi nisam pogledao sve partove. Pogledao sam 3,5. Onda sam odlučio preuzeti stvari u svoje ruke. Prvo sam napravio ovo tu kao neki test, mada nijedan tester ne zaslužuje ovakav zločin. Trebalo mi onak par sati da napravim ovo. Da, ovaj tester nije bio zločin, ovo je zločin. I onda sam dodao malo boje. Jebem ti sunce, Michelangelo breakdance-a u grobu. Čekaj, jel je Michelangelo keeper? Je, dobro. Šta je ovo? Jel moguće da ja nekog slučajno uznemirim s ovim? Razmišljao sam kupiti 3D printer sam da mogu isprintati ovu rupu na vratu. I konačno napravio sam svoj prvi 3D model se... Ok, popravio sam to koliko toliko. Probao sam rigovat svog lika, odnosno dodat mu kosti kako bi ga mogao izanimirati, ali to nije baš išlo prema planiranom, te sam odlučio otići na Mixamo. Ako ne znate kaj je Mixamo, to je stranica s besplatnim rigovima za vaš model. Što su rigovi? Kretnje karaktera koje bi inače morali dodavati uz pomoć bonova ili kosti u Blenderu, te zatim te kosti animirati keyframe po vašoj želji. Isto u Blenderu. E pa to sve ova aplikacija radi za vas. Sam si odaberete neku kretnju koju hoćete, pukneš svog karaktera tu, ne mora ni biti tvoj, moraš mrknuti nekog s interneta. I na njega staviš odabranu animaciju. To je ono što sam ja napravio. Nakon kad sam downloadao par kretnji, stavio sam ih natrag u Blender da ih malo to radim, postavim kameru i dodam pozadine i okoliš. Kao što vidite, napravio sam par scena za koje mi je trebalo nekoliko tutoriala. Hey guys, welcome to a new Blender tutorial. Majku ti je. I naravno to ne vremena da sve to izrenderam. I nakon kad sam završio sve te kadrove, mogu s ponosom reći da sam bio zadovoljan. Ali ne dovoljno zadovoljan. Htio sam napraviti nešto bez pomoći jednog indijskog tutoriala i bilo kojeg drugog tutoriala naravno. Napraviti scenu koju ću moći prozvati mojom i samo mojom. Prvo sam napravio ovu jednu green screen sobu koja je bila dosta lagana za napraviti. I to je bilo moje, ali onda sam se odlučio na nešto još zajebanije. Počeo sam s ubacivanjem svojeg karaktera već rigovano kako šeta i prilagođavanjem njegove pozicije u startu. Odmah sam postavio smjer svjetlosti i kameru. Tu sam odmah gledao shadere koji su mi cool za svjetlo. Onda sam karakteru dao podlogu po kojoj će šetat. I sad je krenulo mala jebada s određivanjem teksture za tlo jer sam htio dobiti neku kamenu površinu s osjećajem dubine između kamenja. I na kraju sam još dodao animaciju kretanja na površinu da izgleda kao da se karakter stvarno kreće, ali ne bi vjerovali, ne vrem naći tu snimku, morat ću vas opet natjerati da mi vjerujete. I eto ga, top scena napravljena za manje od dan. Iskombinirana za više uglova kamere. Ako još niste zamijetili, to je animacija za trailer koji sam izbacio nedavno. Imaš par elemenata koje sam koristio za ovaj video, ali nisam ih sve snimio, a morate se za neka i sami snaći.